来关心缅甸大地震发生的第4天已经超过黄金救援的72点钟，目前罹难的人数嘛超过1700外个人，3400外人受伤，更有超过300个人失踪。另外，缅甸的反抗军嘛宣布讲救灾优先，甲政府军要停火2礼拜。伊嘛指控缅甸的军政府无要好好救灾，佮趁这个机会空袭反抗军。 缅甸强烈地震的重灾区第2大城曼德勒已经叫做瓦城。30日透早伫倒去的当城饭店现场，救援人员顺利救出一位被带要到60点钟的女性。这位女性的生命现象稳定，经过送病院观察治疗。伊拿几点钟进前，赶快伫咧曼德勒倒去的天空别种公寓现场，救援人员。 将这位在地内底超过55点钟的35岁有身的妇人人脚切断了救出来。验过尾啊，这位妇人人也是因为老岁伤多救袂大。天空别种的公寓本来是12层楼高，28强烈地震了后，楼以下规拢被地甲变去。曼德勒伫灾后规条路拢是死亡的气氛，因为随时可能发生地震尾，严重拖慢救灾速度。 有一位强烈地震时阵，正伫咧曼德勒旅游的俄罗斯的游客，3日甲路透社讲，强烈地震了后，伊看到曼德勒规条路受损的情形，心情真郁卒。И на каждом шагу хочется плакать от того, что здесь происходит. То здесь пес, какой-нибудь щенок со сломанной ногой за тобой просто пытается идти, а ты даже ничего с ним не можешь делать. Нам помогали финансово, по крайней мере, для того, чтобы ликвидировать последствия этой. 联合国儿童基金会指出，缅甸这边的强烈地震灾情，造成真多原本生活条件就真歹的家庭，面临着更加严重的生存挑战。在灾后的生活甲医疗拢真欠，尤其是对儿童来讲，影响更加大。Many homes has been destroyed, road and bridge damaged. Many children and family are still missing and traumatized. We need urgent assistance, especially for the children, who often suffer. The most in these kinds of situation. 甲政府军交一个缅甸反抗军宣布，30日开始以救灾优先，将会停止攻势2礼拜。杨国阳指控，由缅甸军政府领导人敏昂莱所指挥的缅甸国防军，若是无救灾，颠倒趁机会空袭反抗军的据点，甚至空袭地震灾区。当协呼吁缅甸赶紧停火，以方便救灾，也让帮助推动长期和解甲灾后重建。公司新闻金元庆编写。